Assalamu alaikum. Beden salmino nokku ka wonɗon nawna selli thérapie hande le 3 mois 2023. Bonjour à toutes et à tous partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue sur la page de Nauna Selli Thérapie depuis Conakry, la page de l'éveil. Hande eɗen mari yoga e toɓɓe ɗe waweten sendudade muɗum. No tawa teɓɓere nde men suɓani on hande nden wonkinkin hino nawya laaɓi ɗiɗi. Wonkin bani adama wona sabu duuɓi ɗin tunki nawirta, hiki nawira kadi tuma kala ki waɗa e nokkure tawki nden nokkure ɗon wona fi makki. Naam, haray hande ko ɗum ɗo woni toɓɓere men nden bismillah, miɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo leydi e kammu on tawuɗo ko kanko woni Allah ka kammu, o kanko woni Allah kadi ka leydi. Hay si tawi woodi sikkuɓe kamɓe Allah ka kammu woni. Naam, hiɗen jaɓi kono Allah no wi en ko kanko woni Allah ka kammu, ko kanko kadi woni Allah ka leydi. Si Allah winni miɗa ɗo, haray no serti e ko tagu makko ngu wi'ata ko miɗa ɗo. Si Nauna Selli inni no Conakry, Kontiya, Lakaz, ko non woniri, haray ko ɗon mi woni. Aray na zéro kore mi woni. Mais si Allah inni himo ka kammu, non, wona bandinke. C'est purement spirituel. Merci Binta Diallo. Sa yaltali ɓawo religieux, amma ya guite maɗen no udditi. Tu seras déchu. Le réveil sera brutal. Amadou Diallo, merci. Wonkim maki. C'est ça la spiritualité. Hiki nawya laaɓi ɗiɗi. Laaɓi ɗiɗi ki nawyata. Laawol gono ton hiki nawira sabu duuɓi ɗin. Ila ka banare ma heɓi duuɓi 40 haray ki nawiri. Ila ɗon hande kadi ha ñande Allah muuyi haray hiki nawyude. Ɗum ɗo ko processus normal. Laawol ɗimmol ngol ko nde wonkinki nawyata sabu jooma wonkinki ka wonkinki naadaɗom. O ƴetti wonkinki o waɗiki e nokkure tawki wona fi nokkure, wona fi wonkinki, moƴƴanaaki. Nam ɗum hiɗɗum e gurdam men ɗan no siriti. Ayay ɗo paykum no furɗi Occident, wata sikku ko duuɓi ɗin furɗinimo ko mapunde ande stress, fi kaydi, fi jawdi, hulugol hersa, sonja, rendez-vous ji, hawjuɗo wurata e mayri. Hawjuɗo wurata e mayri. Mo muññaki wurata e mayri. O yehi ɗo ɓiɓɓe mo jiwɓe hino nawyi e dewle. Sa yi'imo a yi'i goreɓe makko ɓen, a jiɓoto ko honɗum nawyini oɗo. Ko nokkure ka o waɗi wonkin makko kin ɗon wona fi wonkin makko kin, na place makki, wonkin kin no e kaso. Prison spirituelle, wonkin kin no kasa. Sukaɓe mon no e dewle. Sa yi goreɓe maɓɓe ɓen, sa yi sukamu a yi goreɓe makko ɓen, a innay ko soro makko, kanko woni soro, kanko heɓi ɓe. Yoga e golleji, yimɓe no naati e golleji, wattane yiila e naatugol e golleji ɗi welata o.
hawreji mum buyka nder suudu ñabbili mum buyka nder hoore mum ɗiɗon e golle ɗe welata wonkinki nawi e nder ɗen ɗon golle tawki ɗen golle ɗon moƴƴanaaki bani adama no wawi wonde balɗe nogay o ñamali haray mo wuude mais sa waɗi balɗe tati a ɗanaki hewti ka feeta feetay buyno feeti ɗo ko ɗoygol ɓe ñawdi buyno moccede ɗo ko ɗoygol ɓe ñawdi. Merci mon frère Seloubari, Rachlim Diallo, merci John Barki Soya, merci beaucoup. Maman Salou Diallo, merci, good morning. Donc partagez le live, nous sommes ensemble ce matin encore, Diallo Ousmane, fille en waw sendo dade, kaɗerol ɗo ko wiyete kon la spiritualité. En anditinay nawna selli na wajotoɗo. Ta yaaru taw. Sakko ara ɗo e wigo la nawna selli no laaɓi laaɓamiɗa andi mana non. Nami wajotoɗo. Détrompe-toi. Ko wonɗa lam miijade kon ko mi ɗum tigi. A faya. Mais kaka jogiɗa lan ɗon trompiɗa sadi mi wajoto woni. Mi wajo hombo. Fi honɗum. Nafa honɗum. Nawna selli miɗa ɗo sendo dogol e kala arɗo ka page ɗo komi hooli. Komi woni e miijade. Finde an nden. Aqida an on. Ko hoore am mi woni yewtude taw. Faala ɗo min naɓiɗa kono ko hoore am mi woni yewtude. Ko gurdal ngal ɗam mi woni yewtude. C'est pas toi. Hay hunde en kafa. Hay Allah en kafa. Hay Allah mo wonɗa rewde on na on mi woni rewde. Allah ma on no ka kammu min Allah an wonno ka kammu himo ka leydi. Andina Allah goto nde rewde. An Allah ma on no woɗɗuma. Ko be ɗuɗɗina duwa aussi o nana. Ko be sonka. Ko be goɗɗo wona hakkunde ma e makko. Non, nawna selli Allah no ɓattilan ɓuri kala hunde. Donc andina Allah goto nde rewde. Donc nawna selli wona wajoto. Nawna selli ko yeeyo thérapie. Yeeyo lekki ɓuri. Amiette make foolish. Je suis là pour faire mes affaires. Donc, moi, partagez le live. Merci ma sœur Moussainatou. Wonking, ndu ɓandu ndu wiyata ko loopangal sutiɗa. Wona ɓandu ndu laba ko wonkin kin laba. Ko wontiri nder kon ko ɗum woni jalbude ka yaasi. Ko ɗum waɗi bana adama si o moƴƴa huwodiral makko hakkude makko yimɓe ɓe moƴƴata. Si mo moƴƴi huwodiral hakkude makko yimɓe ɓe moƴƴay. Ko kanko taw. Joni noon buyno andi fi nduɗo ɓandu. Ko ɗum waɗi ɓe wakkili faggugol ɓandu ndu, wujugol nebbele ɓandu ndu, lootugol ɓandu ndu, ɗaɓɓugol ka bugo. Ittugol tuuyo ɓe yanganade ɓandu no ɓe andi fi ɓandu mais bus anda fi wonkinki. Bus anda fi wonkinki. Ko nder fuɗɗorta. Merci Alpha BR. Ko nder. Nder. Hay ko yiyata goɗɗo no enna kaari moni nilan ko fenande. A monike. Na kaari monimma. Kaari yewtu ko wowi yewtude. Needi ndi o neira. Ko o faala yewtude. Ko o hooli e feema. Kono woni e makko ko woni yiwde e ma. Kono ko an moni. Na kanko monimma. Seede so yewti ɗum nawna selli ko hendu feƴƴoɗum. Seede si ko nawna selli yewta ɗum yetta woni mi yara fee.
I'm every day happy. I don't care for that nonsense. Goɗɗo yahi ñañaña koko woni kon woni feññinande la ko version jiyan ɗin o suti wona min non kaari moni ni lan kaari ko fenande ko an moni ko an fiidi ko an firi ko o yewti kon ko an jonni mo valeur par ce que ko feetunoɗo wonɗo ka laawol yewtuma ɗum a dogayno feƴƴa seki mo mari valeur kan gurdamma Europe tampini lan Occident na Occident tampinma an tampini hoorema na gorko won ma tampinde na debbo won ma tampinde na politique won ma tampinde na laamu won ma tampinde an won tampinde hoorema c'est ça la spiritualité na golle ɗen won ma sawde na boss jon ko darani ɗon ko créeri entreprise makkon ko kaalisi o faala siko makatiji makko ɗin o yeeyata o heɓa kaalisi siko ƴiiƴam maɗan o sunnata o heɓa kaalisi kanko ko kaalisi o faala ko an faamata nde nokkure ɗo no moƴƴani faale an on kono moƴƴana wonkiŋanki a suka mo duuɓi nooga ya furɗi donc haray ka spiritualité wi wonkinkin hino nawya laaɓi ɗiɗi ka arande laawol hiki nawya organiquement naturellement partir de 40 ans sa ƴewitike sukundu ma ndum a fuɗɗoto yiide lettere o a ndaari guri maɗin a ndaari gite maɗen a ndaari daande maɗen a ndaari no bugortoɗa non a faamay a fuɗɗike ndaarude no immortoɗa non bimbi no dogirta non no seppirta non no ñaamirta non a anday a fuɗɗike nawyude kono anndu goɗɗo kadi no wayi non o hewtaali hay 40 ans goɗɗo no wayi non à partir de 20 ans 30 ans woɓɓe nawi no jogii fewndo ɗo wonki maɓɓe kin no jogii 80 ans ɓanndu maɓɓe ndun ko 30 ans a wonɗo lan ndaafde tu as 80 ans dans ton âme ka wonkimma eɗa mari duuɓi 70 a woyi an mineur jo wonɗo la ndaarde an yawɗo windi mine tu as 80 ans dans ton âme ah oui tu as 80 ans déjà ka aroɗa ɗon ka cippiɗa ɗon ka aduna ɗo cippaaki a taw hunde fertaka famille ka rewɗa ɗon c'est la sorcellerie payko yagal mangal hiɗa ñawli suka yagal mangal hiɗa ñawli ti a tout raté a heɓali giggol a heɓali mawlede a heɓali métier kelluɗo a heɓali fewjannede orientation hunde fertaka fokkitanɗa kadi ko wiyete aventure donc dans ton âme vous avez 80 ans 90 eɗen jogui ɗo ɓe 100 ans j'ai accompagné des gens ici paykoy kono ko kiikalaje da nder am fi kaydi janfaji jani wondigalji bonde fi politique ils se sont détruits intérieurement donc aray partagez le live. Merci ma chère Moussaïnatou. Aray salmina notre grand sponsor depuis l'Angola aray ɓe heɓi fatumde
dans ce que Mamadou Siré me tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah inna ya fa hajjabe ya fa daba ya fa. Merci beaucoup. Je salue toute la famille. Mes condoléances à toute la famille. Donc Haraï, merci Diallo Lamine Madou depuis Angola. Mr. Lama, merci. Wonki Maki. Terto wujugol piji ka hore ma, terto wujugol piji dey kinawi woni. Terto wujugol nebbele, terto masque, c'est la réalité. C'est la réalité. Andi nawyugol me inni ko didi. Naturellement, organiquement, avec l'âge, avec le temps, à la faire, mais à la faire. À partir de 40 ans, a fuɗɗi ke nawde 40, 50, 60, ko ɓen ɗon heɓata balɗe. Ɓen heɓata balɗe, a nani balɗe e cellal jaɓugol nawyude nawyiigu naturel o. Ɗo e goɗɗo du'anama yo Allah hokkare balɗe e cellal. Waɗi gurum maako ka ko heƴata. Du'a ɓaawo golle ko manipulation, a manipulay woni Allah. Mo inni noon manipulay Allah, sari ɗaynay Allah, aray no kirdi. Du'a ɓaawo golle ko manipulation. No way ko bana adama yewtata goɗɗum o gollata. O ɗaynete woni. Ila wonde modi ma mo yewtude ko waɗata. Ila wonde ɓengu ma mo yewtude ko waɗata. Mo ila wonde boss ma mo yewtude ko waɗata. Ila wonde musidɗo ma mo haala piiji ɗi o waɗata, mais c'est la manipulation. Allah balɗe cellal hey yaltoyɗum ko honto waɗuɗa wonki maaki. C'est ça la thérapie ko terre à terre. Merci mon frère Thierno Youssouf, l'infatigable. La thérapie, c'est la mathématique. Sa ƴetti en, a ƴetti bikko goto, a tawni bikko goto, ko ɗiɗi wonata. Sa yehi ɗo ha Chine ko gotum, c'est la science. Wona ambilehu. Wona ambilehu. Kaari no waali jamma fini bimbi, goɗɗo no lootima naatiri ɗo, o wayli o yaari ga, o wayli bonor wartiri ɗo, o majjini tu na ɗin koyɗi. Ko kaari duwani kaari, ko kaari looti kaari, ko kaari naati ɗo ko barki, ɗum fof ko koyɗi. La thérapie, c'est le travail ma. Cause et effet. Si moƴƴi, koko moƴƴi remuɗa. Si a nawi hewtade ka nawiya, ko ɗum remuɗa. A warbu wonki maaki, a difudu wagutuji maɗi, a huttuguri maagi. Donc ara wonki ngin no nawyude laaɓi ɗiɗi, ɓen noon ɓe wonki mum nawyayno ngola laawol andangol ɓen ɗuuɗa hande. Mawɓe ɓe mbawɗo génération ji ɗi mbawɗo ɓen ɗuuɗa hande. Par ce que go'o hiɓe joɗɗini wonki maɓɓe kin ka moƴƴani ɓe ɗon. Hiɓe ka koɗoli maɓɓe, hiɓe jogii leyɗele maɓɓe, ɓe jogii damme maɓɓe, hiɓe jogii geloɗi maɓɓe, ɓe jogii pucci maɓɓe, hiɓe jogii paraji maɓɓe, ɓe jogii ñaameteeji maɓɓe, hiɓe jogii ɓengureji maɓɓe, hiɓe leyɗele maɓɓe, hiɓe jogii diina maɓɓe. Joni noon hiɗa e leydi wona leydi. Ma hiɗa e nder hiɗa ka leydi ma kono hiɗa e capital ka sécurité ala. Hiɗa e nder suudu a sikkay ko kaso, sa yi finetirji ɗin, sa yi bogoroje, sa yi kuurji ɗin, c'est-à-dire na gurda. Kamɓe ɓikkoy rewɓe e taanira e hoɓɓe fof no ukkodiri, goto ala ka fonto. Wonkinkin no ɓitti. Ma hiɗon e leydi woɗɗundi, leydi mondi. Hiɗon ahodi e ñanneɓe onon ko on lampu gerte. Hiɗon e leyɗele kaɓe faalaka on yi'ude. Hiɗon landade balla. Heɗon landade kaydi. Neɗɗo mo faalaka ma yi'ude. O faalaka ma, o inni mi faalaka ma yi'ude. Kono ko on habborɗa balla.
e aduna ko muñal mawnugal ko ɗum nawyima a nawyi ɓuri a nawyi ko ɗum buy e maɓɓe artay yawɓe wono safari buy artay ɓe yiya nene maɓɓe nene biro maɓɓe no heccidi ɓuri ɓengu maɓɓe moɓe wondi e mum ton way ɓe ara ɓe yiya nene maɓɓe ta nene maɓɓe ko jiwo yeeso maɓɓe ndi ɓengu maɓɓe moɓe wondi ton ɓe yiya bem maɓɓe ko suka ɓuri ɓe kamɓe way détrompe-toi yaltuɓaw ɗi masque ji ɓe ala utilisé de hay fo c'est naturel hayɗa andiɗa masque piiji boy merci Abdoullah Bari donc aray wonkinkin hiki nawya laaɓi ɗiɗi siki nawi noon nawiigu naturel organique normal no hasika balɗe e cellal heɓo siki nawi noon nawyande ndeya nawyande artificiel hawjorande aray ko ngala haalde koni yeeso toon saka goɗɗo inne nawna sikno torani goɗɗo voilà yawgol law ɗum ma warde ɓaawo ma ngo gonno e ngo heeli kori ngo heelu a naɓi wonkinki e golle tawde ko naafi majji nder ma on lanni c'est fini tu as détruit ton intérieur c'est fini stress ji njani merci Malal Fafaya donc haray Allah faabo en joni noon ko ɗum woni hewtinde yimɓe ɓen ɗum ɗon a andi en wi yo Allah dandu en bana adama wonde e religion il devient wonay poison wonay towake wonande ɓen gomɗinɓe kan dina makko ɗon konko jokki ɗon c'est très dangereux parce que ko nokkure ka bani adama miijitantako hoore mum ko nokkure ka bani adama ñembata ko nokkure ka bani adama hulata anata maapoto ko honɗum gite e noppi yimɓe wiyata andi ko yimɓe ɓen woni rewde diina ko alhaali mo wonɗa e mum on Allah yewtay ma an wonɗo e leyɗele tawɗe yiiɗa diina sa udditi qur'ana on Allah ko yewtay ma ko e nden nokkure ka wonɗa an wonɗo e leyɗele tawɗe hiɓe yiiɗi diina sa udditi qur'ana on Allah wonuma yewtude ɗum ko o yewtata oɗa ko na ɗum o yewtata oɗa ko no ko ayawal gotal jango si tawi noon wonɗo e leyɗele tawɗe yiiɗa diina ñembi tawi karam ko muɗum ko neɗɗo wonɗo e leyɗele yiɗɗe diina haray fiima lanni an on a halkike a waɗay waɗe leyɗele ɓale ɗo wonɗe ñembuɗe leyɗele hettiɗe sikka kañum kadi hettota ko aduna ñembo wande hettaki a yahay yaaduma ɗum a yewtay ɗengal ma ngal a wattoto coñci maɗi a ndaranay hoorema le religieux ko ñembi ko kopi joni noon hino ko hewtini yimɓe ɓen kon hande tawata ɓe nawyay ngu nawyigu ngu wonɗe hewtude fi mum ɗo nawyigu hulɓini yi'a bani adama on ka kene duuɓi makko ɗin to waali kono ndaari hoore makko nde ndaari guri makko ɗi ndaari yewtereji ɗi o tuttata na yewtereji pay ko o tuttata jangake son jaaw ko ɗum heltini ɓe ɗum ɗo gaño ma on ko hakkille o woni e gollitirde
ko non nden hakkille ko taskagol andi sa ndaari diina men ka fopp no ndekto kono ko hombo ndarata ko hombo ndarata andi enen si ɓe inni iblisa ko ya dogu ko ɗum wiyaɗa ka tuma kala iblisa haala wuri ko ya huɗu doga iblisa no jogii planji iblisa no jogii gandal ngal gandal no mari nafoore soit andugol fi maggal fi ya daɗo pirci ɗin ma andugol fi maggal gollitirangal e fe ayɓe maɓe wattane yiiladi ko Allah wi'uma beere no harmi kono kori kay ko Allah wi nder ton hino mari nafoore mi anda konto ene wonne ƴedde diina men kam ɓe inna beere doga Allah wi'i beere hinde harmi o wi noggo ton kon nde mari nafoore ko haɗi ɗaɓɓita honnon nafoore beere koko laaɓi wayli wonti beere koko laaɓuno wonti beere konko laaɓi kadi no wona ɗon waylo kadi wonta ko wondi e nafoore ma gollitire ka nafoore heɓa to arana yarugo kono religieux jom wiima ko kala ko wiya ɗum ɗo no boni ko ya wiir sa wiiri a fottoya e mum si a wiiri a fottoyay e mum yeeso par ce que a anda ko ha honto fotata jonno ƴetten ɗo misal gaño on ko honno gollirta gaño on kanko gandal makko ngal kaka iblisa kala ko yewta fi iblisa ma firauna ma numurudu ko ton ɓe yahata ko planji ɗin pehe ɓen ɗon ɓen ɓe darata par ce que gollino e jamanuji ɓe gollitira ɗum ɗon fi hendagol gaño maɓɓe o wona ka ɓe faalaɗo andu noon alamo ala gaño ka hoore leydi hay gaño ma on no mari gaño ko Allah wiye ɗum ko en ayɓe ka leydi ɗo ko en ayɓe ka leydi joni noon gaño on planji ɗi o gollitirta ɗi si goɗɗo doginima ɗum honto sakkitorto no yormi mawɓe mon ko ɗum wonno ko maapinnoɓe kota on wa'u wa annasara mais na ɗum ɓe ɗo anon maapade joni on wayi wa annasara ko maapi ɗon hande kadi ko taɓiɓe mon ɓe wawu annasara vous répétez les mêmes bêtises oui mo foolima mo jannima o foolima mo jannima tawi ko gandal koye makko ƴettata o foolima c'est fini mi fillito mawɓe mon ɓen a wattan yiila menen dow ka amen ay min mi yino soro an mi yewtuduno e soro an gasa buye mon Allah arsikali on ɗum Ceerno Bakar Kollangui Ceerno Bakar Labdane je parlais avec ce vieux ɓawɗo mawɓen yiiɗatano e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yaw janga an fayda ko forcé teɗo ɓe ƴetta goto ma ɗiɗo pette ɓe naɓa luttuɓe ɓen ɓe naɓa ɓe kadduɗa ko hulugol wota ɓe wonu anna mais ce n'était pas la solution mo yoɓinima duuti jannima ñawdima kankone ma ñawdude c'est fini ɗon a naati ka bateau makko siɗa faala sortade e junngo makko koya jaɓu janga feere makko nde wona gandal makko ngal no ton feere nde o marirma nden no ton ko nden feere woni on faala ka jangude feere ɗum ɗon ko ƴoyre na ko goɗɗo en ɗaɗo mi gayni jangre sudi ɓum vous êtes toujours dans le même bateau
feere nde o heɓi nden ha o ari o darne on école tawi ko ɗum janngata on labtani tawi ko ɗon ñawdotoɗa ɗin ñaameteji tawi ko ɗin ñaamata noone no laamorte ka leydi ma tawi ko noone maɓɓe o ko nden feere e gandal na gooto ɗum wiyete pehe hutuwat ko seeɗa seeɗa joni no ƴetten Iblis comment il travaille andi ka thérapie on kañum no jaɓi aduna ko négatif et positif ko deux pôles il faut être équilibré a ndaaray ga a ndaaray ga way wata itowo laawo a ndaari côté goto a yehi a religieux on ko wiyayma ko ya punno nokku gootum punno gibla on jogoɗon ha yaha lannade ya wonma laayika sans défaut na diina na Allah landima fes Allah kañum ko wiima o peesay woni ko ɗum o peesata ko moƴƴi ko boni e to ko moƴƴi kon ɗuuɗa ɓuri ko boni ko ɗum Allah kañum wiima de alangal daɗirgal ronkugol waɗugol ko boni alangal daɗirgal kono noon hiɗa wawi moƴƴintinde kala ko bonnuɗa c'est ça Dieu ko kanko woni ka kammo woni ka leydi religieux jon ko wiyema Allah no woɗɗuma ɓay noon Allah no woɗɗuma ar ɗaɓɓiramo du'a o kanko ɓuri ɓattade Allah il est très dangereux tampere mondende foppet mayre c'est ça ko politique et religieux jokka a tampay ha maaya may ko honno Iblisa gollirta how the devil work honno seytan gollirta rana seytan ɓe mo yimɓe ɓe moccata ɗo raɗagol ko wotaka je parle pas de ça je rends de la spiritualité joni noon hino ko nawyinde yimɓe ɓen ko araytal ka ɓe nawya Bachir Diallo ka nder yimɓe ɓen a gaño on ndaari ka nder aljanna Adam e sonnajo mum Adam e sonnajo mum c'est une société ko entreprise très forte yimɓe ɗiɗo no dolni ɓuri aden goto seytan ndaari par ce que kanko o arino o jindino ga o expérimenti o ndaari kulle ɗe siɗa faala hendade bareɗo ko tew jonnatano miijitime siɗa faala hendade bani adama on parce que il faut quelque chose siɗa faala hendade bani adama sonnajo on nangata sa nangi sonnajo woni jiidaado hara nangi jamanu maɓɓe voilà o yiltiti o gollitiri plan makko o fooli o hendi sonnajo hendi gorko termini ballore nder lande donc gaño mango ɗo on golli mimo yurme ayi Iblisa ko wi ko mi laaɓana e on nder mi yurmete on woni o hendi sonnajo ma yaltimma ɓe hendi ɓikkoy koye jungo sonnajo lanni there's no nation c'est fini there's no family yon noon ira pirde mi lananka Allah mi meñida ira andi diina min sharri ma khalaqa kombo tagi ɗum ko Allah tagi pone on ko nder janga fi ma wiwɗa o yurminay la woni si fois ko Fatima wino kon kal janna Iblisa yurminay men woni o faala e men woni malaika o faala e men woni men mayata
ɓe fala prépare d'avenir amen ɓe fala yurme en mbaɓeno yurme yurmeteɗo no woodi yurmeteɗo ala ko tonoji woodi entereji e naforeji donc aray gaño on goni on jooɗoto on ndaara honɗum o sayigo iblisa expérimenti o ari kanko ko gando ɗe defte ɗe wonɗa wiide hiɗa jangi iblisa no jangi ɗe ɓurma koko piyata tinde e leydi mo piyayno tinde e leydi ɓurma koko wiyata iman mo marno iman ɓurma c'est ce qui détrompe toi ko ɗum waɗi gando si murti no hurɓini. Merci Aliou Dialasso, notre sponsor depuis Lisbonne. Merci beaucoup. Depuis Portugal. Mais Philito, Iblis a été là, sur terre. C'est un spécialiste. Kala gandal ngal halata fimu. Ona konko jannada ka rédige Iblisa ko kefer mo ɓurnoma iman mo ɓurnoma dewe murtande kadi nde o murtino ça fait partie du plan d'étude koko tagira kon woni wadde Allah no taguno préparé mo spécial ko o jarri botoɗoma an c'est missionnaire na dartotoɗo Allah c'est un missionnaire religieux jom wiyayma wonɗo dartade o darto Allah na siko dartiki Allah seke na Allah o darti wata dartade Allah c'est impossible jamais Diallo Amadou Sadio ko émission o woni sa jangali mission ji makko ɗin gaño on si jangi hulandeji makko ɗin o ara moko fo donc aray ils ont été très intelligents joni noon ko on ɗum hewtinno Adam ha tawi Iblisa waway koocude waway formude waway dankade waway trompude ɓengu c'est parce que kanko o findinaɗi ɓengu o findinaɗi ɓengu makko qu'il y a un danger kanko o daraki ka gorko dowa darade owe nde kawtal ngal fuɗɗoto yurminde ɓengu ma e ɓikkoye makoye tawa alano mo yurmini tuma ɓengu ma e ɓikkoye koye fuɗɗi wiide monsieur kaari no moƴƴi alaji kaari no yurme a yeehi ko amɓe duwa wiide tuma ɓengu ma e ɓikkoye ma koye fuɗɗi wiide ustage kaari no jangi ustage no majji a fokkiti an a janga an a moƴƴa an a yurmetake awa ɓe ka yaasi isolaire plan ɓe jogi feereji maɓɓe a yiyali nokka qur'ana ka Allah wi bana adama no yurme a yi noon ka o wi bana adama no boni bana adama no wuddi a yi ɗin piiji kam kono kala ka yiiɗa yohmede ko inde makko nde garata ɗo kala ka yiiɗa yaafagol ko inde makko nde garata ɗo ghafurur rahim azizur rahim ta yejjitu sifaji inde e sifaji faamugol ɗi kadi donc haray c'est comme ça ko honno Firawna gollirta janngo ɗum Firawna ko bileɓe ɓen on noddata yo hulɓin yo ɗanni jama
honno lamɓe mon ɓe woni gollirde. Kala gollitirowo fenande ko mbilejo. Mbilejo na o mo ceede to mo daarori koye, on ko weelaɗo wonɗo ɗaɓɓude ko ñaama. Mbileɓe no woodi ɓe cravate bien pop, mais ɓe anndi ko hon ɗum ɓe tuttata ñaamowo huɗo moɗa ƴakkindira, par ce que ɓe anndi si ɓutti, si deeƴi, si on fotti, on landoto ko honto ndiyan ɗan woni. Ndiyan ɗan ngalaa tifoyde. On landoto ko honto laaɓi ɗi woni. On landoto ko honto jawle ɗe woni. Lamɗo ko gollowo, lamɗo ko maccuɗo yimɓe ɓe. On futto yo landaade ɓe on ɓe wiide Allah no ka kammo ko honto woni, ko honɗum haɗi wona ka leydi. On futto joni landaade, mais si tawi fottaade, si deeƴa goto yiitota, on sikkay laamu ngun yurminay on woni. On sikkay le religieux ɓe tefanoyay on. Allah sa juuli o yoɓinte. C'est ça le religieux. Sa piitinde kan leydi, il va te faire payer. Si a hoori o yoɓinte. Si a hajji o yoɓinte. Si a maayi o yoɓinte. Il va te faire payer. Oɗo waɗi sipiri waɗi ɓe innema dogu. Fi Iblis aɗa dogu. Ko fiita andu planji no gaño on gollirta. Joni noon sa anda, a yiɗa fokkiti hare, aduna ko hare, ko hombo woɗɗa haɓidoyde anda. Ko hay fijay ɓe balon, atto ɓe daroyaade ka bara. Nde fedde ɗo, janngay fi fedde nde ɓe woni yahande nde. O équipe ɗo jangga, ɓe innay ayi o ɗo, kaare ayi o, ko wonki maɓɓe kinni. O ɓe janngay fi makko ɗon fayda yontere ɓe janngude fi makko. Ɓe ndaara koyɗe makko ɗin, ɓe ndaara vitesse ɓanndu makko ɗum, ɓe ndaara mouvement ji makko ɗin, ɓe ndaara plan ji no attaquirta. Si ɓe yaha, an hiɗa yahude, hiɗa yahude Occident, nene no tampi. Goɗɗo fokkiti wiima nene no tampi. Hande yurmi. Yawde fi mawɓe ɓe ngori nden ɓe mi yaha. Anda ko hare wonɗa yawde. Iɗa andi kon ɗum habbima, iɗi kanji. Iɗa andi kon ɗum habbima eɗe leyɗele. Iɗa andi ko hon ɗum habbima. Donc hino ko nawimma ko hewtade kan nawiya. Hiɗa naatude ɗaɓɓere jawdi, hiɗa mari gaño. Kala ko ñaamata jawdi ko gaño, karam ko baati. Avocat bomɓe, lamɓe bomɓe, IGB bomɓe, musidal bongal, mbile, arnaqueur, mafia, ɗum ɗo fof ko ƴaɓɓata ñaamay ɗum. An ko a woni fokkiti investissement, mbiɗa yawde Dubai, mbiɗa yawde ɗa, mbiɗa artiri hen. Anda fi jawdi, anda fi ñamoɓe jawdi. Ɓe mettay ɗiɗi fo petmay fotto bouffe. Hiɗa fokkiti ɗaɓɓere laamu politique, a janngata systéme wonɗon kan leydi ma ko Nations Unies era député CEDEAO ɓeeɗo wii Amérique wii hande ɓe ŋaañori ɓen no tefi no haaja ko jokkuɗa. A janngi fii systéme leydi ka wonɗa ɗon. Hiɗa haalde fi politique. Wona an ñaamo huɗo jokkuɗo ma. Ko ɗum nawini yimɓe ɓe hewtal ka ɓe nawi. Dolle ñamale, dolle probléme. No yurmi, ko ɓuri no yurmude, ko ronkugol faamude. Duuɓi temedere ɓaawo hikka, ko hoɓɓe
jogoto cuuɗi men ɗi. Ce qui fait pitié. Ko wonma nawinde hannde ko beemi waɗa duuɓi temedere ɓaawo hikka ko hoɓɓe wonta e mum, ɓe anndama anndaɓe. Hoɓɓe e vrais étrangers kamɓe jeyata cuuɗi maaɗe, otoje maaɗe, kanŋe maaɗe, kamɓe jeyata fof. Ara hen fof ɓe yehi, giɗowo, gañowo, ɓiɗɗo, fof yehi. Haadi fowtina hakkille maɗe. Kamɓe ronata ɗum, kamɓe ronɓe ɓe si ɓe fottade ɓe inna ɓaye ngala fottude, on va revendre le coin là. Ɓe mowoɓe yeeya ɗum milliard ji yangima ko nawinnoma, ɓe yeeya ɗum milliard ji ɓe senda. Woɓɓe yaha ka motel ji bugagol, woɓɓe yaha yarugol, ɓe Allah arsiki diina yaha jokka diina, ñaamoɓe oɗo jokka ɓe rédigé jokka. Waɗu hakkil ko hoɓɓe, ko hoɓɓe, ɓe anndama, ɓe tefata e fiɓe. Ko hoɓɓe wonata e donc ƴetten toɓɓere men sakkitoro nden. Toujours en wi'i merci Lamine Damba, merci Mamadou Diallo, en wi'i ko woni nawinde yimɓe ɓen tawa wona nayengu andangu. Toɓɓere men ɗimen partager, mettre le cœur. Si a naati e nder wondigal wano dewgal, wondigal tooge hara bana adama ko tooge, ɓe kon toxic person, les personnes toxiques. Si Allah hawrindinima ɓen e dewgal, ko juutuɗa jangude defte wano étudiant ɓe men ɓen, ko juutuɗa jangude defte fi relation love honno wondirte, ma ko juutuɗa jangude waɗude question réponse fi diina, ɗamɓe mari gonga nataki ka dagaki o mari gonga kal, ko juutuɗa pose des questions religieuses. Si tawi c'est une personne toxique, c'est zéro. Ɓay mo jonnima poson ya yaro a yarata, mais mo inni ya wondoyaden poson wonday ko dewgal. Fi won ɗum ko wi dewgal kon ɗum ɗon woopi no woopi, on woopino ɗum ko arande laawol. Si yimɓe ɗiɗo wona e laana woota ɓe woni, nafa ala ko ɓe jommidira. Dewgal ko laana. Si tawi on ɗiɗo na nder to wonɗo, oyano e laana, an yiɗa laana, c'est zéro. Gollata. Oyano fewti funnange, oyano fewti hurnange, gollata. Ko ɗum waɗi si Allah wi en ka Qur'ana laaɓi, o yimɓe religieux jo jaɓata faama. Gomɗinɓe e gomɗinɓe, naafiki e naafiki, moƴƴuɓe e moƴƴuɓe, soɓuɓe e soɓuɓe, mais a ronkande ko a hombo. Siɗa faala jommude ndaaru ko a hombo, yahan sifa ɗum. Siɗa gomɗini, yahan gomɗin. Haala ala ton. Haala ala ton. Sa fokkiti golle, o wasiyotomo. Si a arti, an kadi a wasiyoto. Probléme wala. Ko a sirkowo, yahan sirkowo. Sa werni karam ko batini o defa e ujannaɓe. Si ɓe inni sadaka addama ɗo defu ɗum ɗo wayi so addi nation fof on loototo. Probléme ala. Ko a ɗaɓɓowo kaalis, annduɗo ɗaɓɓere, jombu annduɗo sifa ɗum. Hono ka ɓiɗɗo ka ɓiɗɗo bappa ka musidal mai fottuna ka adino photo on ko Facebook ko a trompi hoore ma. So tawi na e page goto wonɗo, na e bateau goto wonɗo, gollata. A faala janga e kala defte. Ano mbiɗa accompagne ɗo sonnajo jannguɗo université. Mi jangi defte sur relation humaine, love in here, ma sœur. Waɗu thérapie ko lekki kiɗno. Na piiji ɗin fof janngata e deftere ma e tableau. Andugol bana adama c'est mystérieux. Thérapie noon ko wonkin kin andi.
dewgal ko yo taw hiɗon wondi hiɗon ɗaɓɓitude yaltirde par ce que aduna no heewi probléme. Hiɗon wondi, you are together looking for solution. Hiɗon wondi, vous êtes ensemble en train de chercher les portes de sortie. Hiɗon wondi on ɗiɗo hiɗon ɗaɓɓude solution sonjaji mon ɗi, sonjaji ɓiɓɓe mon ɓe, sonjaji jawle mon ɗi, sonja musique onon ɗiɗo woni saññude laana ka. Ko ɗum woni dewgal. Wona o parti politique ɗo e o parti politique ɗo aɗa gasade wona oɗo no contre oɗo gasade goto mo gañota an wonɗo yawde ka religieux kon ɗum Allah wi est ce que kaɗa no wadde ɗum goɗɗo religieux ni ala gonga na mi wona tawi yiite ko zéro. An wo kanko yedde perdant. Parce que toxique ko poison wonɗo poison o wonduɗo e poison o fof ko perdi. Awa ƴawɗon ɓe jonte gonga si a maayi lette gaɓuru ñande amagama ɓe ƴetta e julde makko de. Hiɗa andi si julde makko no jaɓa? Hiɗa anda siko julɗo o julde o jonni tawiɗa o jonti honɗum a watano hettude ɗum ga. Emba religieux ɗoppi on gol ko ɗum noon waɗi wondugol e bana adama mo tooke no hulɓini ko ɓuri e heewde. Kono noon wattan hila sa waɗa thérapie a wawata andude si tawi ko wondiɗo ma on woni mo tooke e siko an. Ay ko ɗum kadi jamfoto yimɓe ɓe boyi sikkay ko wondiɗo maɓɓe on woni toxique tawa kamɓe kadi ko ɓe toxique. Et là c'est dangereux. Seule la thérapie peut te faire sortir. Ko ɓuri heewde kon yimɓe tawɓe ɓen ko yimɓe tooke ɓe wonata ka hunde ñawdete. C'est pas leur affaire. Merci mon ami personnel Lampou Jama Baldé, ça fait un peu longtemps. Bana adama tooke c'est-à-dire o wonata ka probléme on ñawdete o jaɓata na ɗon o wonata. Bana adama no anditire c'est une personne toxique. Tawimo ɗo noon tun mi nani nawna selli yaha ñaawa wondiɗo ma on. Dewgal ma ngal boni na min de. Sa waɗali thérapie a yehi ton e ñaawugol c'est ton problème. Hiɗa anditira bani adama ko o poson nde wonata kanko o ndarata yaltirgal ɗum na laawol makko. Yimɓe fof si wondi ɓe gaccay ɓe lutodiray ɓe lunday mais sa yii goto kala e maɓɓe no etade fii ko ɓe kafi kon no hisira andunaɓe toxique. Mais sa tawi goto e maɓɓe na haaju makko o ira peeɗa ɗaɓɓitugo solution wattan yiina sayna personne toxique. Ko ɓuri hewde ko a tawa kanko mo takkade probléme o mo soodade e ɓaawo ndiyam o jaɓata daranagol ko wiyete ko la responsabilité fi probléme o himo dogude way o dogay hunde nde par ce que o jaɓata yewti ɗon fi mayre tigri tigri dogay réalité o welsindeto e muɗum o jaɓata ɓanginon o jaɓata jewton ɓanginon. Aray ila wondi e bana adama toxique wiyen ɗum présumé toxique parce que thérapie on tu wata laɓɓinde. Andi noon ko ɓuri hulɓinade ko tuma goɗɗo sikki thérapie himo faami no way sa heɓi probléme sikka no ɓay ko droit jannguɗa tu n'as pas besoin d'avocat. Non, avocat kanko himo ka nder système mo mari golle molnade ko waɗnayma an a teɓɓama ira système on teɓɓikama marima sa sikki ina wawi défendude hoorema a jiiɓay hoorema ara andaɗo ce qui nous arrive ko ɗum woni heɓde yimɓe ɓe a watna yiila kala ko feƴƴituma
no woodi goɗɗo wonɗo spécialiste e on domaine ma rewɗo e ngol ɗon laawol lumboyi laawol ngol yiiɗa andu ngo mbartata laawol ngol yiiɗa hay ka ɓurure andu ngol laawol no maritaka wota wi miɗa wowi rewde si faɗi laawi yomi tadi ka waɗaynoɗa 30 minutes ara hewti a waɗay 30 ans harayɗa fofade 30 ans hiɗa fofade ka waɗaynoɗa 30 minutes won ɗum hewtima ɗon ƴoyre andu hunde wotere ñeeñal wo ala ka wawata wondude so tawi banade man ko toxique à 100%. ñeeñal ala koko wonɗa wi'ude ko dewgal ko ɓiɓɓe ko suudu no gasa sanzoyay gasi wiyetake noon toxique si tawi piiji sappo timmale goɗɗo vrai toxique on ɓen ɗon sanzata ha laakar si tawi a yii huulande ma an e partenaire wondiɗo ma on ka dewgal na huulande wotere na faale wotere na objectif goto watta yiiɗa toxique non wonaɗo haalede ɗo fi on mo thérapie o ñawdata ko ɓen tawɓe kamɓe ko nawnare toxicité no serti mo kala men no mari jikkul ngono ɗon taw ko toxique mais woɓɓe no ton ko pathologie ko ñaw par ce que ɓe yiitotako min ɗo j'aime très toxique miɗa andi donc c'est pas toxique parce que mi waɗa travail man ha iwa an iɗa andi mais oɗa wanda may waɓe feetuɓe cukde ñande feetuɗo andi mo feeti o dikki fi wonɗum si tawi o na huulande wotere jogi ɗon a taway an hiɗa maaɓi fi dewgal molngal yo moƴƴu kanko o ira peɗa haaju makko ko woni e mum ko faaleji makko substance tawi ko kanko se legoyi widan lego kanko gonga makko kan intérêt makko inde makko nde sam fiche ko lutti ko si a sikki kadi a jooɗoto ka jooɗiɗa ƴetta téléphone e noddugol karam ko baatini e yimɓe fuufa ɓeyi koko ɓe heɓirta ɗi vont te tromper duwaw yaltintama e ɗum piiniri yaltintama e ɗum moƴƴo yaltintama e ɗum ɗanningol ɓengu ma gorko ma nodda yimɓe ɗannina nelam mo hurɓine ɗum nafata ça ne paye pas religieux no jonni on golle hulɓini takkagol sooɗagol e ɓaawo ndiyam hiɗa andi ɗum ɗo ko yiite acca yiite ngen ɗo ya daranɗa curkiki yiite ngen 5 minutes 30 secondes alanninge ɗanninde mais curkiki duuɓi jeeɗi wiɗa wifude curki an hiɗa tinnade fii ko kafu ɗon kon kanko himo tinnade fii hoore makko watta yi donc ara aranen noon solution on ko ɗo wonɗe hattude ko on ɗum woni solution on ara noon yartirgal ngal anangal ko ya waɗu thérapie ma fuɗɗoɗa miijitanagol hoore ma acca ɗaynugol hoore ma question réponse acca ɗaynugol hoore ma min fotti nokkel kaari ko min heɓi gonga acca ɗaynugol hoore ma miɗa tooña ñande yawmal qiyama mi yattoye on koyi ko an woni ñaawowo ñawmal qiyama kadi onon ko Allah ko onon gollanta onon on taƴino ñaawore atto ñaawoje ɗe c'est ça le religieux ɓe taƴay ñaawore atto ñaawore kala haalandoma an ko won ɗum heɓoytoma an ka gabru ko e fenade woni ma ko feetuɗo kala haalandoma innama an ma oɗa ko ɗum ɗo heɓoytama yawmal qiyama o fenay na jungo makko woni hay kanko o anda ko heɓatamo ka gabru ma yawmal qiyama imo haala fi goɗɗo oti noon no ayde mo jokki oɗo jikku ma idi oɗo jikku ko ɗum ɗo Allah wi may
jonno jetten ɗo si tawi a falaka wadde thérapie o mi balance ɗo toɓɓe seeɗaje e bete que sa tawi ko sifa ɗum ti sauve ta tête ota nawi ɗon hewtal ka nawya sa yii wondiɗo ma o imo saakita tooke mana négativité kanko yewtireji ko yaltata ka hunduko makko ko tout est négatif yewtere politique yewtere jawdi yewtere musidal yewtere kawtal kanko ko négativité konkoni yaltude ɗon ko ga woni nder toññoli goɗɗo kañum yiyata moƴƴere an e politique a yiyata moƴƴere e ɗaɓɓere jawdi a yiyata moƴƴere e kawtal a yiyata moƴƴere e musidal an a yiyata moƴƴere koko boni tum watta yilay kun toɓɓum ɗon ɗum ɗo mi balance ay woni wota o ware ɗon bete goɗɗo inna no naati ni no yaltirni sa yi neɗɗo kanko himo aybine tum o yiyata moƴƴere ma himo aybine tum ma ko ayyibeji ma tum o yiyata e woɓɓe go kadi ko ayyibeji maɓɓe ɗin tum o yiyata no wonma aybinirde noon eno woni aybinirde yimɓe ɓen noon ko ɗum woni e nder makko no ñoli bof ko kabine won nder to aya falaka wadde thérapie ko jonnen ɗo ko neɗɗo kadi nawluɗo andi mo nawli haray hakkille ɗe fewno no ɗaani ko neɗɗo heewɗo jamfa o jamfatoma saayi ɓe fenay henndu feƴƴoy e kanko pihum tuso kun janum ko probléme ko neɗɗo yiiɗo ɗo tari ko kañum tooña mira tooña ko kañum tooña neɗɗo kañum bonna voilà o jouay jeu victime an ko ɗum yiyata neɗɗo wonduɗo e toxique kene no inna hara komi metti wondude ɓay ko ka religieux woni yaarde hara jahannama hara le mi naatoya yiide hara le komin woni metti wondude oɗa on mo trompude hara komin woni mo ñaaki darade wala gaz lighting on fuɗɗi garde so faalo ko neɗɗo ko haaju makko on o andi sa yimo mawla si haaju makko ari ko ɗum wonma jam faade haaju makko on andi haaju makko on vraiment ɗo on haaju makko on gasay e ma ko an woni hunde kaari hoɗo ka no mawla no wacca mbasi ɓiɗɗo ma yiɗi waccede raɗo mo ɓiɗɗo ma a yimo yiɗi waccede raɗo fus haaju ma woni ko goɗɗo waccay ma ndaaru réalité o konnum o faala si adem ma yiɗi waccede ta halfinmo buuɗi ta halfinmo laamu ta golludo e makko iblisa naɓaymo fes ɓe yedda kala bone mo ɓe waɗi c'est pourquoi je vous donne ce point là ko fi tawta ɓe ware ɗon ɓayiɗa sukkude en thérapie ko perdu ko neɗɗo fenayɗo hoore yimɓe ɓe an tigiriɗa andi ko beppale ko haalta ko ɗon hare ko ɗo wonɗen hattude hannde merci kala arɓe ka page namna silli jenti page amen on ɓeɗen salmina musidɓe amen ɓe fof fatiɓe yo Allah yaafo ɓe nawnuɓe yo Allah artuko ɓe ndinka yawɓe faalaɓe artude ɓe yo Allah newinanɓe faalaɓe jiidi yo Allah newinanɓe hoore jam faalaɓe kaydi yo Allah newinanɓe hoore jam haray salamu aleykum wa rahmatullah